Kailangan kamu naikin, may narakayasan. At sekarang meron na cingkastan. Nyatanya tampo sa way taytay. Bigay kita wilyan ay ba? At kamsoy at kasungkit taytay. At sekarang misalbo kay muna. Sasayan niya uri na pa kanya ni Jesus yan. Kapiway makimanta Jaki upikipi Patisay kim Señor Jesus yan. Cristo Jesus mayas pa nyaw pa marisunci Jesus minyaw patay ka uyaywan wilaso dapat cingkas sama Jesus misalabang kalyukan Cristo Jesus mayas pa nyaw pang marisunci Jesus minyaw pang tarich ka uyaywang wilaso dapat cingkas sama Jesus misalabang kalyutan Cristo Jesus sekarang diruna cingkasan.